Arũĩri baria bachwaga ite mwanya na tigiti ya kiama kia UDA kiri kithurano kithiru na batonya ite ni borite minista wa urimi Mithika Linturi atetherie kuthirikirwo kwa mirandi 140 iria itithirikite kaunti-ini ya Meru bakimurumba kinya kwethora rais augite bagatungatira Kenya yonthe na batikuririkana Meru. Muthuri Muriuki na ripoti ije. Nyuma ya Mithika Linturi na ndikwethwe minista uri mnyendene Kenya atongire mwanya bara baromba kura gukurukira kiama kia UDA bakionera kugurukao na gwikira Mithika Linturi muno nontu ni kumenya wina experience nene sana na exposure nene muno kwithirwa numite rutere rwa igembe na aria kurimaga mira ura tonga bwetu bubingi sana bumba kumantere iria so ni twije ngugire okamba turitira ni ngugi ina liri na ni ngugi ikuonekana ndene ya Meru na kinya ndene ya Kenya yonthe kambuge imbize Mithika ngugi na imbize ojora to promise rere aromba gite kia governor na ora promise te Meru ndina ma aria geri na ndina aria ekeri antu ara na nda komba gwitira antu ngugi bonthe na ora komba kunganania antu bonthe kenda Ameru betu tutreje kuri wimpara kaire Ameru betu tutreje batu gwita kuromba irio ndina ma bakagwatanira na mheshimiwa nawe Kawira Mwangaza nabo bathirie mantu jara je county aja bagwatanira na MCAs bau bangi kenda nabo bomba kuthithia service delivery ke mwananchi na mantu ja mengi jara Kenya gutegete ugita gutegera arimi ba mpempe na arura Kericho kinya arimi betu bajuju Meru bamira iba gutegete kenda bona gitikira ba promise ro ambassador mira gigukinyanira arimi betu ba majani ba gutegete kenda issues iria chire majani ine mantu jara arimi ba gutetera ati bona ja gusolve na itwije we capable etwa tugakwira ari okona bautu tomba kugutethia kenda ngugije kinyanira twi tayari kugutethia kenda twitira Meru ngugi twitira Kenya ngugi na ningi ngugi kuyoneka amna bubu betho bakimuromba beja mwana atongire bangi na gutigira mirandi mwanya nkurukia kana rimwe ira ambitwe thirikari nduru ndene county Meru ikwithwe kirika jukikanya kuga Meru ne promise twe project nyingi na imwe chiambiria janara kwetu centriment kwina barabara chiambiria cha gwikirwa rami lakini ira nyingi chitakinyanira almost 140 project dene Meru County including dams itukuromba mheshimiwa Mithika Linturi Senator Kathuri Murungi na mheshimiwa barabarangi itukaranire nthiguru tuone tukutethanĩria kenda thirikari iri kuna arua ya maasura thirikari iri komite ndugitira mukenya ngugi ikuthiria project iji Ameru bona gya kugwirirwa kuma kiri thirikari iji na ingwitikia nteto iji chikagira project ira chatigirirwe ke previous regimes kana regime ira yumeteo ndaromba muno nontu kenda tugwatithania na tumba gwita na mbere gukuria Meru yetu ojora tukuga gukuria Meru ndaromba muno mheshimiwa wetu Mithika Linturi bagwatanire na Kathuri Murungi na kinya atongere ubange ba county bonthe mami wetu Kawira Mwangaza na kinya MCAs bonthe kenda batu tumba kuona utongeria bubwega na burabu kwamba kuguna mu Meru na arua na ruju na nkuruki kinya project yu chiatigerie gitara the previous regime itokuromba ndiorobe nikenda ngugi kenderea nikenda ngugi nya tukona mirandi mingi sana iria gachipuka nye gitene ryaku na wetigerie komba kuthirwa nontu tugwitikia na wendi bao nandi ni gutigiria Mithika akuja mustari jwa mbere gutigira thinire koneka ndene county Meru atongire kuria kwiganwa agutonyera nikenda witi na mbere bomba kuonekana umenye we mutongeria wetu wa Meru itukuona jeka Meru yagite figa ya gwitwa mami figa ya gwitwa baba na nuntu imbije bugwatene na Kathuri bomba karithie ni atongeria ba Meru nthiguru kenda ngwataniro yoneka na ningi nkuruki Ameru bombe kwithwa bagita na bakiaragia na mugambo jumwe na batu turiaja turi Ameru we are ready turi atongeria kukugwata mbaru na aria onthe ogatwenda we are very much ready nontu twakugwatite mbaru kinya mbere na inya nandi twakwimbiria na itwije ugeta na mbere nkiripotera Weru Juma Bitambuthuri Muriuki.